ite turubana ba baby tukuzwara pampa abana umwana wa baby ubarika kuzara ngo bakuzweka pampa uko bamushariramu ite tuba kutushariramu turi abantu bakuru nyine myaka 5 no shariramu no zweka pampa ntinayenda kuterera bone iwahika kuriya waza kubindira ngo waterwa muhima mazima garangani bakora kubi munonga ite twine kintu gakingi mazima abantu tukarema kurya sapa abantu twanyiga twazata yari twareba twaguma tushemerirwe bakorangira umuntu witu twateka katogo kitu kebinyoga kubagizire ngo bana katweswa tukajumika kuri ndamazima ni bakora ko Boneka Shija we obirayisimbira hantebe y'abacara muri Mbarasiti yashaba government kugaruka umuringo ho gubakoronda mu ba registrar ahakuba nibo bebembize okurye nguzi bantu abarukuronda ba registrar tubasa kutawufomera abo kuba nyonyenda kubagambira ngo obururu bwitu tubwakufire konke kintu cyo kugira ngo buri kandida yesimbira gure registrar ogwamhe mutwara 5 ogwamhe mutwara 10 abantu binji nyoni ngaruko mbe mwagamba abantu binji mwaciye gambira omuntu ayino bururu mwenda bakiza kureta declaration form eriho bururu rwenda hati rero bamanyire kuba smart kugira ngo bakoraga na registrar obururu babihindurire aha form Boneka Shija yashobora ngo ba registrar bakaba birukana za declaration forms bahindura bururu ubwo niko kushaba polisi okwata ababebembire ebikwekwetebi ezini samples ezini hamu omuzinyine ezina abaze kwata konke zindi mwena bari hano mukimanya ngo bakaba baziruse wotaringaganye na yayurukira kajwara legging bakaba bazitwara ekirungi mwena binjira imamanya amazina bakaba bazitwara hati bantu mwe nyomuranga gwanje ba registrar bagwinshi batari mukikomeye abaturabo ndabashaba abantu bambarara okutera karuru karungi okugira gumbara teino buhereza ahabo kugira ngo nabahereza bururu abantu abarukuretwa ombumori amakuraga gasha kwa Suzana Rino Mukisa.